ای دانا دانا گلدانا عشقت در دل میمانه گلدانا خطی هم راستی گبا وعلیکم سلام. شما گلدانه علیارزاده برنامه میکنه شونه میکنی بیزاری جان کرده گفتم آخر من شو میکنم ای همه عبدالرحمن خلاص شد. غیرت داری با همین من غیرت نمی داشتم در مورد دزانه و زنگیرم و هم خیلی باید میخوندم زنگیرم کردی در پرابل مهود زنجیرم کردی ایشه گفتن نمیشه ما اما شو بینو ایره علاو سر رو تو میچی بگو من اکشا میدونم دریخت یاده چانس مایا پریمیر چی میشه؟ خیلی شهرام سر تیمی نگاه خود چی کن میکن؟ چی خیلی اونو قطعی مرد کمسوی میکنی کو؟ اتام هم خیلی کم дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. як саломи гарм ва самимӣ нисоли якояки шумо тамошобини азизи канали меҳробро. банда рустам азимӣ ҳастам бо ҷадидтарин барнома рӯбарӯ бо ситора. дар меҳмонии мо медонед ки қарор дорад яке аз шоуминҳои машҳур, режиссёр, актёр, ҳунарманде ки ҳамагон дӯсташ медоранд. дӯстмурод шарипов бо лақаби дон жуан. пеш аз ҳама хуш омадед. саломат бошед дӯстам ҷон дӯсти азиз саломат бошед. тамошобини азиз аллакай пай бурданд ки барномаи мо рӯбарӯ бо ситора унвон дорад ва дӯстмурод шумо аз шарти барномаи мо аллакай огоҳ нестед ва пешакӣ мегӯям ки барномаи мо аз чанд шарт иборат аст. дар ин қутиҳои сеҳрнок ҳатман суолҳо ҷойгир ҳастанд ва дар инҷо конвертҳо суолҳо ҳастанд. агар суоле ки ба шумо писанд омад шумо ҳақ доред ки дар назди тамошобин иқрор шавед ва ба ҳар яке он ҷавоб диҳед. агар суоле ки ба иззати нафси шумо мерасад шумо ҳақ доред ки онро бо оташфишонак оташ занед ва ёдовар мешавем ки суолро ба ҷуз шумо дигар ягон кас намедонад. ин сир танҳо байни шумо мемонаду майли 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 шумо розиед ба шартҳои мо? розӣ шурӯъ мекунем. аввалин интихоб аз ҷониби шумо. марҳамат. марҳамат боша ана гирифтам ҳамин охирам албатта. خیلی سر میکنیم برادرای عزیز بسم الله الرحمن الرحیم دستاورد سلام خود به همه شما میرسانم در یک صحبت گلدانه در یک صحبت گلدانه گفت که شوهر کردن میخواهم با گلدانه زنگ زده گوید که من زنگیرم اوهو اینا خواندم علاوه سر بتونم که زنگ بزنم زنگ میزنم اگر جرأت باشد. من خیلی نو پرابلم بود که اگر خطا نکنم سرودهای شما با همین نام زنگیران بسیار برآمده است. خیلی اگه زنگیر نیستم زنگیرم دزنه اگه خیلی در حقیقت زنگیری من اگر زنگ بزن بگیرم من همشو میگیرم انا که زنگ میزنم ولی زنی نباشد این شوهر میکنم گفت دیگر تلفن جر زنگ زدی که شوهر میکنیم توجه طلبگارانش بسیار هستند. میشنوی گرام کرده بمانم اوه رفت گلدانه علیارزاده همین روز خودش در یک کانال برآمد کرده است و گفته است که من شوهر میکنم. تمام شما گوید که من طلبگار هستم. ما زنگیر الو سلام علیکم وعلیکم سلام. شما گلدانه علیارزاده ولی من گلدانه علیارزاده دوستمرادی دون جوان گوارید چخیر شما ساز تنش کرا خوب ساز رحمت شما سازه در اینترنت تماشا میکنم در یه جا گفته که شوهر کردن میخوام ما اینو بچه ها که زنگیر شوهر کردن نمیخوام یعنی عبدالرحمن حکیمی زاده کو برنامه میکنه شونه میکنی بیزاری جان کرده گفتم آخر من شو میکنم ای همه عبدالرحمن خلاص شد. ای عبدالرحمن بگو دون جوان مرا سویب شید دیگه هم طرف تا اونو میخرن هموزو تلخشون میکفن همین مرا بخوامن من کو نمیوز یا پنجم خودم زنگ زد که من ایش میگم من میگیرم هار چی میگه که این کاری میکنه سر میگم گفتم دوش کن من دیگه گون چیز داد چیزی که داره کار میگه فقط چکم سیر بیره بونن که
همجا اومده تیجان یک طبقه بگیر و یک تگاری لازگی همه چی بگی بیا نگفتم دیگه بسته خیلی دیگه شنو میدونم خسکورو گاب باینی خمو خا کما که جای گاب زنم میگن ایت شوخی میکنی تو شوخی میکنی من شوخی نکردم سریوز نگاب زدم که مرا میگیری خودگورو رو روی کنم تموم همین ما بچی زنگی ها غیرت داری با همین من غیرت نمیداشتم در مورد دوزانه و زنگی رو مو هم خیلی باید میخوندم من تقدیر ندارم ما ینگا اومده فوتبال نکنم منم نه من فهم تعلیم تربیت دودگیم اومد تا اونو میخیرن اون طرفو تمام جور هفته دیگه توی اما تمام توی در کدوم طرف خونه؟ در کدوم طرف خونه؟ یوتیوب نپرسه شرمنده شم شما بلوگیرو کنم ای کار ایراز کنیه نه گم نیست خیلی زنده بستید گاب نیست شما گاب بلوگیرو ایراز کنم همه کار میه باید یوتیوب نپرسه نه ساعت فویزه خیلی با زنگت میزنم مول پیشم دو دامر خم تاقم اونو بگم 55 مرا زنگ هم مرا نگفتم خیلی جرأت داری نداری که جرأت این دل گرده ما داریم پروست خدمو خراب کنیم گرده گو آیه من بنده خدا قرار مگرو ما دادم شوهر نمیگیم از رحمان شوهر میکنی تمام نمیکنم میگم شوهر چی داری برای بیتن نمیکنم تمام گاب نیست سال من اجای توخگی برم این مسئله کنکریت نگاب میزنیم من خیلی روشن سوال رو دراز نمیکنیم انتخاب از قطیو سر میکنیم این سرخی کلان آخران دا بگیرم من فرق نداره اگر سورپریز میگن چی میگن هم تره بله این خیلی یا سواله ها خیلی سوال ها با فکرم زکاسمای از جانب مخلصان شما اومدن چی با صدای بلند خویش آخه گفتید اگر معقول نشید علاو سر بطی کو معقول نیست نه کن اکس درجه نوشته که سه سیره که تا حال از یادتان نبرآمده است به مردم نقل کنید یگون جنگ می یگون حالتی خیلی جنگ بگی یک بار راستی گپ همین در وحدت همین خیلی حالتهای شده که مقصد که سیر هم نیست یک در وحدت در یک طرفخانه با همراه عبیدالله صدرالله معرکه را گذرانده بودیم یک برادر اکه همین میره کم نوشیدگی میره پیش داماد و عروس راست کرده میره پیش داماد و عروس عروس هم خیلی عقیل که تا پیش حافظار انم خیلی کدام میاد همین آدم‌ها پیش اسم میگریزن تا پیش ما حافظار میاد با پیش ما روش اوس تو میته بود تو پیش هم میره هم خیلی رفتم مدام گرفت خودش هم تو صحنه تو قا بعد ما همین هی بله گفت وقتا با همراه عبیدالله صدرالله رنگ گروه توی میگذروندیم یعنی سرود میخوندیم خیلی همون سام که راست کرد ما هاشم دادم یا ما هم چیکار کردیم که گشتم که خیلی اومد میکروفون خیلی بیسیم است درست میکروفون رو زد در همین لای بزنم خیلی لاون دریدم خیلی همین وقتی که وای زد هم دندونم دکی رسید خیلی کلا دیگه طرف کار میکنم ماما کان یعنی بچگی یعنی میوشی خما واندام گرفتم من جاش خیتم شاته خیلی زدم تنکشید بانیم سامدم آبی که دودلی شاب دایو دیگه همون آهدم نمیبره که بعدی توی چی میشیده باشه اینجا جنگ کلان میشیده باشه خاص میگیرن نه خاص میگرفته باشه که نه عمیقه که همون مقصد پدرش آدم خوب بوده پدرش این واقعا در یادم است با هم خیلی یگون حادثه هست که از کودکی مقصد همه یک لحظه کودکی میتونه که در یاد ماند بود حالتی که شما یک شخصی به با چست و چالاک مقصد هر کار دستان میومد خیلی کارو بسیار بوده ما بسیار وقت در همین دهه سنتو دادم ما اوبوزی رو به نهایت دوست می‌دارم در همین اوبوزی در دریا او کلان شدیم ما رو چه میگه قرباقی اویت یک قدر دریا اوبوزی میگیریم بسیار بعد همین سحری همین روز که میشه تویستون ما در دریا او بود با یک برادرمون وقتی گندم داره داشتم همه دویدیم عرق که میکردیم دایره رو میرفتیم خونم تور بلندی میپرفتیم دیگه برادرمون حشر دعوت کردیم اومد قشلوقا که سر زمینی ما اومدن گندم دراو کایسته بودن اومدن دراو کردیم امو لای دایره اومدن که همون با کالا خیس کردیم اونم چه خیلی شدن برق زدن بایرم تله کردم و اوبوزی رو نمیتونستن هم نگاه کنم که او دا قوطی داشتم من خودم شوستر گرفتم من دویدم آدمی که در او قوطی داشته باشه ای گندن نصیحت یا که ای کلاش بخپین یا که اگه مش ده همجاش بزنه برو با پوچاش برورینش همین ما که در دری او خودم کلان شده این همین قرتک ما خپیده کو ما همین ناو خودم میبرورم میگم که دیگه نمیشه وای
анамха поён ҷиқи дестам ма поён дри овка дестам ам бола вай бузбала ма кӯдак будам мушенам ҳами ҷиқи ба як сира мана ки шумо да мегӯям ки вақте ки одам қапидака таи ов каданат гирифт яборка хата ҳоб ки таи ов ай дига тараф бурд интихоби конверту аз шумо хоб конверту ана конверту мо ҳатто намедонем ки дар ин ҷо чӣ навишта шудааст. ма як бор барам ба дили дилам бихонам ба суол маъқул аст ё ки оташ мезанем? не савол маъқул шуморо дар ҷо навистага ки шумо ҳамиқа дар клипҳо дар киноҳо бо духтаро бозӣ мекунед ҳамсаратон рашк намекунад ана ки дар ин савол ма чӣ бигӯм ҳақиқата ман мегӯм аввали аввал даставвал ма худоро шукр мегӯм ки худованд мада як зане ки ба сабру ба тавфиқ додай худоро шукр гуфтан дар кори хеле дар ҳар як санъаткорам хеле вона мехӯра баъд аллакай ё омӯхта шидиян ё намедонам ки чӣ хеле ҳастанд ки дар ҳамин масъала мада умуман ё ягон кас гап задагӣ нест дар хонамонам хуштоману ман мерам миём мара хонаи хуштомон 4 пиру 4 такбир ман хонаи хумон ки рафтам амута мерам хонаи хеле фарқ хӯрдам хонаи хуштоману хусару ман мерам хабар мегирам миём ростига то ҳозир не падарам не модарам не хусарам не хуштоманам не хусар бачаҳам не оилам на худоро шукр гап калон нарава куфр нарава ягон бори масъала дор то ҳозир мара нагуфтанд ки ту чӣ кор мекунӣ яъне боварӣ дорам албатта боварӣ дорам ки мада ягон бор нагуфтанд ман мақсад сиёсат ҳам намекунам ки ман бачаҳои сиёсатмадорам нестам ки ай ман битарсанд ягонташ наметарсанд қатъи миёру рафиқанд гап мезанем шӯхӣ мекунем механдем ҳамин масъалада ягон бор нагуфтанд ки ту чӯ ба қатъи духтар ё қучоқ кардӣ ё ки мақсад китф ба китф карда сурат гирифтӣ то ҳозир нашнидам ҳамин гапаина рости гапаина мегӯм интихоби қутичаҳо аз шумо қутичаҳо рафтем зинда бошанд мардум зиқ нашидастен хака саволо ҳам хеле саволоро ҷавоб додан ҷадидтар пайдо мешавад зиқ нашавед гап нест ҳоли шӯхишам мекунем агар хандидан то муфорат метавонем каналҳо дар ҳамин саҳначи аҷиб бизан дар тамоми ҷош ҳастем оҳо чӣ навиштааст шумо дар як мусоҳибатон гуфтанд ки аз рӯи як клип соҳиби 2 хонаву як мошин шудаам рост аст албатта гуфта будед гуфтам албатта гуфтам ман низ шунида будам ин кор дар ҳақиқат аст хайр ҳама медонанд ки ҳамин вақте ки ман як клип не як қисса бигем қиссаи зангирӣ 8 серия дора мақсад яъне ҳамун клипе ки шумо дар назар доред зангир нестам аз 8 қисм иборат аст зангир нестам албатта ростигам як хона дар қишлоқ кардам бо як хонаи дига дар душанбешаҳр гирифтем ози айни ҳол чӣ бигем навака ба мо қариб ки месупоранд ака ва домое ки нав мекунанд ку хеле домда гирифтем ака ремонтш мекунем медурем зиндагӣ мекунем тамом яъне дуруст аст албатта дуруст аст ростигам ҳамин клипа ки кардем мардумам хушу чӣ мегӯям просмотрам хуш рӯшид лайкҳоам хуш рӯшид ба вай мардум хиёл мекунанд ки ҳамин зиндагӣ агар сар кунем зиндагӣ чиқирию пастию баландиё дорад ютуб ҳам ҳамин хеле як вақт мебинӣ ки дар авҷи баланда як вақт мебинӣ дар авҷи паста ака вақтое ки ман пул мегирифтам ман ҳама вақт хеле пул мегирам ман миллиардер мешам байни як сола мақсад як вақте мешавам ки мехезам просмотр ҳама канала ҳама тамошо мекунанд ба дараҷаи олиш бо ҷош меояд ки бо оҳиста мефарояд бо маводи хуб дар корае ки бо тамошобина ҷалб кунӣ барои тамошобина ҷалб кардан во фикр мекунанд ки мо ин ҳамин моҳ пула мегирем мисоли банкҳода мерем мо пула мегирем насад то 10-20 ҳазор сомона мегирем ҷош меояд мегирем мо фикр мекунанд ки 10-20 ҳазор сомон ҳар моҳӣ мегиранд ё чӣ кор мекунанд не охи бовай мо 10,000 ки гирифтем 5,000 ҷидо мекунем барои зиндагӣ 5,000 дигаша бо барои сиёмка мемонем ки як мақсад сиёмкара бепул карда нашава сиёмчик пул мегира монтажник пул мегира як идея бигем мисол устод ҳасан чилягон шерака бинависа пул мегира илҳом муродов аранҷировка мекуна пул мегира ҳамин ҳамон пул расход мешава оз ягон кас нест ки бига ки накай теда падарка бепул хеле гап несту барои ҳамин қа мисол ҳамин зиндагиро метонем ки агар ҳамин хел рафтан бигира зиндагимонро пеш бурда метонем мо мақсад муҳтоҷи як кас муҳтоҷи марду номард намешавем
зиндагимонро алҳамдулилло пеш мебарем. Ҳамин кор моқатӣ. гап дар бораи клипи зангирам рафта истодааст ва тамошобин шояд фаромӯш карда бошанд. Метавонед ки 4 мисраъеро замзама кунед ба ёд биёред. албатта проблема нест. зангир нестим 1 2 3 4 алдараш мекунем. тра чамбор гуфтум оли ма зангир нестам рустам дар Россия ҳай бояд мануш бестам леки рӯзум надодӣ хурди дилу ҷигарма смс рӯи ҳамай кае хестум ай хобум зангир набудум зангирум кардӣ дар проблемаҳот занҷирум кардӣ ҳей аҷаб аҷаб ноздорӣ гӯё ки парвоздорӣ ба сад ҳилаву найранг хита дар дил ҷо дорӣ зангир набудум зинда бошед. хато накунам ин суруд танҳо барои Гулдона бахшида шуда. агар Гулдона ин лаҳзаро тамошо карда бошад ӯ дар дилаш як дона дона гулдона ишқи ту дар дилу мемона. гулдона хати ҳам рости гап ҳамкорӣ зиёд кардем. туи маъракаҳо бисёр рафтем. ба қариб як клип карда будем бо ҳамроҳи бобои мерган. махма бобои мерган мекунем. ва гулдона фикр мекунад ки ман бобои мерган ки охир он бобои мерган худаш меоям. дивизиони мекунед. инҷо дивизиони хай клипҳоро тамошо карда бошанд дида бошанд. агар хай наида бошанд ҳаста дар интернет мебинанд. чӣ хеле ки мебинем ба ҳама суолҳои мо Дӯстмурод Шарипов ҷавоб додааст ва чун меҳмони пештара аз шумо пеш мухбаркар ёрова буданд, як хонуми бисёр ҳам зебо, ҳамаи суолҳои моро ҷавоб доданд ва ин тақдири хуб аст ки масалан суолҳо писанди шумо меояд ва шумо ҷавоб зинда бошем. биё мерем ба суолҳо. ин буд вай кадамиш хуб аст шумо зинда бошем. бо мерем ба сӯи суолҳо. зинда бошед бародарои азиз. ана шаку дунё ҳамияе. ҳар каса касби худаш хати кори худаш хати иша гуфтан намешавам. неудобно гуфти ки гуфтанаше маҷбурӣ нест. мардагуреми шумо ҳаҷвнигоре гуфтиу ки аяяй лаҳзаро шумо метавонед ки дар назди тамошобин гӯед ба шӯхӣ бошад ба чӣ бошад чӣ навишта шуда буд. хаки гуфтагӣ буд ки мақсад ки чӣ хел бифаҳмонам ира ҳеҷ хел фаҳмонам чӣ хел биги ира мардум мефаҳмовше. мақсад ки гуфтая ки охи гуфтая ки хай тамом чизе ки сӯхт таваккалш ба худо гап задам. ҷон чӣ гуфтӣ? бо насӯхташа мегирем охи. ҳамин хела ака як гапае ки замона пешравӣ асри 21 соли 2021 барои ҳамин хат ҳама вақт эҳтиёт кардан дар кор. замона пешравӣ шидеста ака барои ҳамин хат ба ин суол ҷавоб медода бошед. кози мехонам паст бихонам ки ҷада неудобно саволо буда. не ин нашам ба шумо писанд не писанд намисае ки мегӯянд ки шуморо аз сирки давлатӣ пеш карданд. дар ин гап чӣ гуноҳ кардед? шумо чӣ гуноҳ кардед? пеш карданд. не ман дар чир кор мекунам ҳозира айни ҳол кор мекунам. дағалона рафтор кардан ман як қимуқӣ чон кардаму ҳам хеле шид вақо чиқшон буромад ман кошки бо калам дар ҷош боша ман дар чиғилиги калам андохтам. не ама тинҷаю ягон проблема нест. ташаккур. шумо розед ки як суоли шумо ман аз рафт гирифта шудам. чӣ хеле баланд бухонад чӣ хеле бошад бухонам. тамошобини азиз ман худо мегӯям ки ягон суоле бошад ки Дӯстмурод наларзида натарсида онро ҷавоб гардонад. он чизе ки мехостум ба ман омад розият хунам. бихон айбу шармандагӣ бошад чӣ? шунидем ки ба наздикӣ аз Дубай омадед. рост аст? оре гуфтӣ ки бале давом дорад. форсӣ балади ҳамин хел мегуфтӣ чӣ хеле ки химонда ака ҷои гап омад гап занам химонда урусиро бипурсан ҳамон 90% химон гап мезанем ки камак чут гуфта гап мезанем. дар ҳамин Дубай ки рафтен вай арабай вай русай вай ҳиндустонияй чизе ки боша
فارسی بلدی؟ بگو آره کم کم بلدم میگم. همش فارسی رو میفهمیدن. من با زبان فارسی دری با طرف میزنم بلدی؟ میگه آره. تمامی تاکسیستاشو میفهموندم. دیگه یا گاشتن انگلیسی گپ زده و هندوی گپ زده. فارسی بلدی بگو میدونیستی یا نه؟ حتی همین که به شما رو تشریف خلیلوف نیز تصدیق کرده بود. او همین فارسی بلدی میگفته میفهمیدن تمام. شنیدیم که به نزدیکی از دبی اومدید. صرف استراحت شما در گردن یک دختر مفلستان بوده است. این حقیقت دارد؟ یعنی همون خراجاتی که شما از اینجا چیپته خریده رفتید استراحت کردید در کدام مهمانخانه 5 ستارگه اون به سر بردید زندگی کردید چند مدت مقصد همه از کیسه یک نفر دختر رفته است. درست است؟ اینجا کمترک گفتی که اشتباه شده است. راست دیگه کمترک. من یک دو برادر دارم. جمشید جان گفتنی برادر دارم در اکاترینبورگ زندگی میکنن. تاجیکی خمونن قبودیانا. جمشید جان برادر عزیزیمو و درجهش قیمت بده اونو پیشونی خیلی نصرت میگن که میگن اونجا میری $10,000 هم قیمتی با میری میدروی میشینی. نکر راست دیگه موسیوم که کردم با اونجا یک دو برادرای دیگه اشتکی بودن و التماس کردن که سیوم کارا نپارتا. من در یوتیوب نپارفتم مقصد. بعد مجبور شدن گفتن ما گفتم ما اومدن ما به فایده شد ما قطعی برادر صورت نگرفتم گفتن با بودن نمیدونم چند سال دیگه رفتن اون دادن اون رو گرفتن بیرون برو آوردن پیش ما برو آوردن که مثلا صورت دیگه گفتن و ما خاطر روزی که زاینورا پرودا و دیگه رو خود صورت و قطعی صورت گرفتیم و به نهایت پاپولار نبوده. بعد ما استوری اول دیدم تمام هنرمندای روی دنیا قطعی صورت دارن عکس دارن. مقصد اینا کینوی تیتانیک بازی کرده و رونالدو دیگه همین تمامی یعنی همیشه در من خرسندم که فریاد کردم پیش ما اومد بچورا نمیدونم ما رو پل دادن یا که خیلی گفتی روزا خیلی گواردش کنن که نزدیک ما اومد. راستی که وجود خراجات به نهایت زیاد میشوه در دبی. مقصد هم جمشید برادر عزیزم با یک دو برادر دیگه که نام رو مخفی میدونیم در بحرای کلان آبوزی کردیم. تنها نه خیلی اونجا که رفتیم جای آبوزی میکنیم اونجا هم کلیپی ما رو ببینید با من خیلی گفتم دخترای لچه دیدم کمپیرای پوچه دیدم لباساشون نیم برهنه به شوخی دهشت دیدم گفتم هم خیلی بعدم خوندم لباسشون خیلی باید میخونید که چی نوشته شده است در ویران جواب میدید در جنبه که در ویران گشتن زندگی یک سراینده مشهور شما گناهگار اساس دارد. کی زندگی کی کله چی داره کن؟ این فقط شما میدونید من همراه شما نیستم. نه خیلی گم من یکم برای شنیدم که در شما فکر کنید خیلی من فکر کردم در یک گویا که یک هنرمند یک آفیس زندگیش پشت ما کله چیده باشه من خیلیش نه در ویران شدن زندگی همون نفر شما دست داره. نه این من اگر فکت و دلیل پیشنهاد کنم چی؟ دلیل کنم که دادو میرسم انیق بگو میشود که بعدی برنامه به خاطرتون رسونم و خودتون دست بردارید که در حقیقت شما ژورنالیست کنجکاو هستید. خب خیلی شمالو سر میتیم اگر که رستم تصدیق کرد من در ایتم نیست راستی گپ اینا ای همه در بالا خداوند خدا در طور چه من این گپ در ایتم نیست. مقصد همون نفری که زندگیش ویران شده است این سوال رو به ما داد و حتی گفت که خواهش میکنم که به سوال من جواب گرداند. هنرمند یا که حافظه سراینده؟ بله حافظه؟ بله سراینده. چندین کلیپ‌هایش در خارج ثبت شده است. یه خیلی بگه ما هیچ کم نیم اون مردم بدونه ابورا شاید به عزت نفسی اون دختر رسد. من اینو میتونم که بعد از برنامه روی خاطری همه دختر خیلی چی نمیگیم نباشم ما نفرقیم گفتی برسو ما فرق نداره گم میزدم. خیلی میگذاریم با سوال نوبتی. ایشم خیلی سوزاندیم تقدیر اون دختر بلندی کرد کسی باشه. ولی من توقع نمیکنم با یکم برنامه دیگه نمیگم تو من چی گپ شده دیگه. بعد که من پس از برنامه این گپ رو گفتم بسم رو دست برداشت حتما قائل میشه در دیگه برنامه. سوال چی باشه؟ انا کیش دروزی بدایده. چی؟ کمک لازم باشه. و فکرم همین قوطی سرناکی که در بین ایستاده است با رنگ سرخ در اینجا چیزی گفته شده است. همین است. بالان میخونه. در جنبه در درونی قوطی چند سامان پول است. اگر چی؟ اگر چی دانستن. اگر دانسته؟ نه اگر دانسته در پیشتون
дар пеши тамошобин онро ба шумо тӯҳфа мекунам ва агар надонистед 200 сомон ба ман медиҳед. ба ман не бой медиҳед. 200 сомон бой медиҳед? ҳамин хел аст. ба ман не 200 сомон бой медиҳед ҳамсариҳо. 200 сомон доред? агар бошад шумо дар инҷо гап мезанед ки чанд сомон маблағ гузошта шудааст. агар шумо ҳамин маблағро донистед чанд сомоне ки ҳаст ба шумо тӯҳфа карда мешавад. агар ба суоли мо ғалат ҷавоб додед мо тибқи қарори канали мо 200 сомон ба инҷо мегузорем. тамошобино ира алов сарбату мичи ма якҷо медонам дирихти ёда чанд сомая. пример чун мухпайкар ёрова ҷавоб додан дуруст омад. Гулдона вақте албатта Гулдона вақте ҷавоб дод 200 сомонӣ бурд кард. Мухпайкар медонед чанд сом бурд кард? 1000 сомонӣ бурд кард. аниқ донist ки чанд сома? аниқ гуфт. Не ки дар он ҷо дигар вай буд. Приз буд дар навбати шумо пул гузошта шудааст. яъне шумо шахси хушбахтед ки мо пул гузоштем. аммо чанд миқдорашро танҳо тахмин кардем. алов сарбату меё ки яр поли чудески небуд ки ин аз шумо вобаста аст. ака якҷома медонам ки дар дири ҳамин чанд сома ина хитон тамошобино ҳамин савол дам ма ина Рустам я саволи аҷоиб мара дод ки мега агар надонистӣ 200 сомон метӣ агар ки бидонӣ ҳам пуло айта. ма якҷо медонам ки чанд сома не 200 сом метим не мебинемш калама гаранг накунед не пул метим не медонам чӣ гапай чӣ дӯстмурод шумо нагуфтед яъне ки розӣ нашудед. биёед мекушем мебинем ки чанд сомон аст. диака хай анака гиё ки савола ман нагуфтам. я бор пеша ки баҷоаш мегузорем дар бахшҳои дигар дар яке дар барномаҳои дигар дигарон метавонанд ки посух гӯянд. ба гуфти шумо ин ака гиё ки ака кушодаест аммо кум я рисковат кунам пеша ки агар алов сар намедодам гиё ки мегуфтам ки чанд сомон. бале буриде шумо насиб намегардад. агар хай як бор санҷед. я 100 сомон аниқ хай чизе боша гуфтам ака мебинед. маша 100 200 300 350 сомон якҷо медонӣ. агар шумо медонистед айни хол соҳиби 350 сомонӣ мегирифтед. хай анака вай кинем касе ки дафъа омад пеша ки тамошо кунем биё 350 сомон бига. касе агар хоҳиши иштирок кардан дорад майдон азалер аст. марҳамат занг занед ба канали Меҳробпуро ва ҳатман меҳмони барномаи мо шавед. зинда бошед. вақт зиёд намегирем мерем айҷош ай шашм ҳафтум корис охирон чиро мехонем вале бо ҳаст онҷо дан як суоли дигар мондааст. гӯш мекунем. чӣ меша? хеле шарам сарб тиби این سوال راسیسکی سوالش نیست که دوستمرد از این ناراحت نمیشوید و آخرین سوالی که مونده است مرحمت شوید. علی هاپ زنده باشه زنده باشه زنده باشه. با من میگم رنگ اون اولیمه چه هم خیلی اگه گفتم. یک لطیفه گوید که تا به حال در یگام معرکه نگفته. معرکه دا نگفتم که لطیفه میگم. راستی گفت یک مردک کتی زنش مسئله میکنه زنش خونی و چش روی میکنه میگه زنه برای خونی و چپ چند روزه میستی بیست خیلی زنش میگه من یه هفته میستی میگم او یه هفته خونی و چپ بیست اونو خولای تایکو خولای هر راه ما رو میبینه میگه امر خبرگیر نمیگه میگه برای اونو خونی خولای تایلی ما سلام بگو 3 روز دیگه وجود بیست 10 روز تو وقت برای مقصد که چی که بعضی میمونی که بابا گردیو خیلی زنک نمیره میره مردک در خونه یک بچه دارن کم کم بچهش عقلش نمیگیره دنیادا کم کم خیلی هویه بعد راستی گپ وای میشه زنک خیلی میبره میره و یک هفته پس گشته میاد باید 10 روز میستود که یک هفته پس گشته میاد که بچهش در روی حولی او جان اومدی السلام میسون نه سوز میگه اوتات که میگه اوتام خونه دا خوای اوتام خونه دا یونباش کرده میگه میدونی چی اوچا میگه اوچا میگه تو رفتی که اوس میگه اوتام یاد دختره که ای گذاری بولو گرفت اوورد با میگه بچی کوکن میگه ایداش گرفت دری خونه درو و میگه بچی کوکن میگه دری خونه درو گرفت هم دختره طور دیوان برو و میگه بچی کوکن خب میگه خب کن انا میگه نو چکونده نه رزونده انا خیلی در پیش اوتاد نقل میکنی فهمیدی میگه خب دست گوشه که میگیره اوچاش میاره پیشی اوتاش کنه اوتاد میگه میداره دری خونه که اوتاش میگه لبا چیکار باشه چیه الگو میگه انا
چیکار کردی میگه در نبودن ایمت چیکار کردی میگه مرا خونه و چم روی کردی و خود دا اینجا دا عیش ایشنت با اویم چا میگه چی گپ کجا برو من میگه تهمت کردی مرا میگه این بچت بکشم میگه اتاق راز گفتم میگه راست دیگه پا گفتم میگه چی راستی چی گپ میگه نقل که چیزی را دیدی نقل که میگه اتام یا زن کای زن دختره که گذاری بالا یا نمرو داش کپیت آورد دری خونه دری خونه گیر فوار با اوچاش میگه بچی کوکا میگه اینا طور دیوان دامون با اوچاش میگه بچی کوکا میگه آخه چیکار میکرد چیکار که تو اونو قطعی مرد که همسایه میکنی کو اتام منم خیلی کم زنده باشه خیلی شوخیه این بود یک صحبتی پر از خنده و پر از شوخی با دوست مراد شریپوف. تمنیات آخرین رو از دوست مراد میشنویم. ما هم تمنیات منشیه همه وقت ما مردمی اهل ایجاد مردمی هنرمند ما سرانکار فقط دعا میکنیم که دلبانتون خنده سخنانید باشه غم و اندو علیتون دارید باشه همه وقت اینکه تاجیکستانمون سرسبز و گلریز و زیبا باشه مردم غریب بیایم به وطن این وطن ما این بهار هم اومد که در بهاران در وطن خوچ و چکری و تاران و نقصد گوشت گوسپند خورده استراحت کنید خدا دادایمونه بیش تا سو وطن داریم بیایید که ایشالله وطن رو آباد کنیم و در همین وطن ما ساق سلامت زندگی کنیم عمر به سر ببریم باقی پناه همه به خدا در کجایی که باشید نباشید خداوند نگهبانتون باشه. تشکر زیاد تماشابین عزیز. این بود برنامه روبرو با ستاره یعنی که مهمونی برنامه ما بودن دوست مراد شریپوف با لقب دون جوان. من فکر میکنم که برنامه پسند دوست مراد شریپوف آمدن و یگان سوالی نبود که خاطر ایشان رو آزرده باشد. همین طور نیست؟ زنده باشین اما در جاش بود. با شما در این لحظه بسیار هم مفید با شما خیر میگویم زیرا لحظه های از این هم زیبا و دیدنی و تماشاباب در پیش هستند. با برنامه روبرو با ستاره از تمام سیر و اسرار هنرمندان با خبر شد. با ما بیمان با کانال مهراب پرو ابونه شدن رو فراموش نسازید. خیر.